زندگی راهی را میماند و میگویند که از یک راه بیش نیست، ولی آغاز آن بسیار باریک است و در آن قدم ماندن برای هر یک انسان شعور و اندیشه را طلب می کند. زیرا بسیاری ها در آغاز زندگی ملول از آن می شوند که انتخابشان نادرست است. در اکثر هنگام شخصیت های سبب می شوند که در این پیراه قدم ماندند و تا شاهراه زندگی رسیدند. و اینک باز برنامه پیراه پیشنهاد شما است بینندگان عزیز که از روزگار شخصیت قصه می کند. گوریز سفر زاده شهر کولاب است. او در عائله شاعر خلقی تاجیکستان اشور سفر به دنیا آمده است. در شهر باستانی کولاب به وای رسیده است. زمان نورسیش در آغوش والدین و برادران سپری می شود. هنوز از خردی تربیت خوب دیده بود. به این خاطر بد را از نیک فرق کرده می توانست. در یادم است وقتی که روزهای اول مکتب روی معلممون یتیموف نام داشت. در درس‌های اول در آمده گفتن که بچه‌ها درباره انتظام و طرز نشست و طرز نوشتن و طرز خواندن صحبت کرده. گفتن بچه‌ها شما بی‌آدابی نکنید، با کارهای بیهوده مشغول نشوید. اگر روی من طرف تخته صنف هم باشد، من در پس سرم چشم دارم میبینم شما چیکار کرده ایستاده. دیگران رو نمیدونم، اما من باور میکردم که حاضر اگر یگان رفتار ناشایسته کنم معلم میبیند. سالهای مکتبخانه برایش سالهای عزیز هستند، چون خودی او میگوید محض در همین سالها او توانسته تا محبت زندگی را درک نماید، پیوسته به آموزش مشغول شود و در برابر این درک عالم موسیقی نماید. چون خاطره قوی داشت، هر آن چیزی که مطالعه میکرد آن را از خود میکرد، هرچند هنوز مفهوم آن را درک کرده نمیتوانست. موسیقی را بسیار دوست می‌داشتم. گوش میکردم رادیو، تلویزیون، پاتیفون، بدتر مگنیتوفون. بسیارتر مفتون همین آواز آدینه هاشم بودم از خردی. بدتر موسیقی نواز هم شدم. مکتب موسیقی 5 سال مکتب موسیقی خواندم در همون کولاب با اختصاصی اکاردیون نواز. موسیقی نواز شدم، با این حافظان همراهی میکردم، موسیقی مینواختم. و چیزی که همون حافظان میگفتن، مثلا قربان زردکوف شعری بسیار میدونستم. اکای امیرخان میگفتن نوبینا بودن، اونها بسیار شعری بسیار میدونستن. کس حیران میشد که با چشم نوبینا همه قدر شعری بسیار رو چخیل ازیاد کرد. همه همینا را ازیاد میکردم. خاطرم بسیار قوی بود. خاطره کودکی اصلا قوی میشود. هرچند صرفم نمیرفتم بعضا میسرها. وقتی که بعد کلان شدم بعد صرفم رفتم. مثلا بر زیر درخت گل باز آیی بنشینی، هر باد که برخیزد گل بر سر گل ریزد. این نازکی و زیبایی این بیت من بدتر درک کردم. در برابر مکتب برای تربیت گوریز سفر مکتب و روزگار پدر نقش بازیده است. زیرا پدر صاحب نام شایسته و دسترخوان بود. مهمانان پدر باشد اصلا اهل ایجاد بودند. آنهایی بودند که سخنشان و حتی هستیشان برای تربیت نسل نورز نقش داشت. گوریز سفر پیوسته از صحبت اهل ایجاد معنی می گرفت و محبتش نسبت به ادبیات دوچند می شد. اما خونه ما غیر از ادیبانی اون حوزه کولاب که قریب روز در میان محفل ها داشتند، اکای حکیمزاده، اکای حقنظر غایب، اکای شاه مظفر، استاد سفر محمد ایوبی، بختر محمد غایب. غیر از این هر یک ادیبی که به کولاب میرفت اول زیارت اشور سفر میرفت، مهمان اشور سفر میشدند.
хонаи мо лабрези адиб буд, қариб адиби набуд ки хонаи моро надида бошад. ва дар ҳамаи ҳамин маҳфилҳо ман дастовгир будам, хизмат мекардам, мусиқиам менавохтам ва бисёр баҳраманд шудам аз суҳбати онҳо. дар суҳбати инҳо ғайри шеъру ғайри сухан, ғайри одоб дигар гап набуд. адибоне ки аз хонадони адиб баромада бошанд беҳад каманд ва метавон бо ангушт ҳисоб кард. ва дар ин маврид аслан чанд нафар ба хотир мерасад: зуфархони ҷавҳарӣ, муҳиддин аминзода, нодир шанбезода. ва дар солҳои охир аз хонадони шоири маъруфи мо Ашур Сафар ду шоири намоён ба воя расиданд ки давоми ҳамон мантиқии эҷодиёти падарашонанд ва ҳам дастархони моддии Ашур Сафар ва ҳам дастархони маънавии ӯро пурфайзтар карданд. ва инҳо чунон ки ҳама медонанд, дӯстдорони шеър бахусус медонанд, Гурей Сафар ва Файзи Ашур аст. Гурей Сафар барвақттар ба майдони адабиёт қадам зада буд ва дар як муддати кӯтоҳ ба аҳли адаб, ба алоқамандони адабиёт бисёр унс гирифт, бисёр қарин шуд. чунки табиатан бисёр як инсони софдил, инсони бисёр доно, кӯшо, ҷӯё аст. Гурей Сафар мегӯяд ки ба майдони адабиёт бисёр барвақт ворид шудааст ва сабаб он буда ки дар оилаашон ҳамеша меҳмонон аҳли сухан, аҳли фарҳанг буданд ва падари ӯ шоири халқии Тоҷикистон Ашур Сафар яке аз он шахсиятҳое буда ки бисёриҳо дар он диёр хоҳиши ба ӯ монанд буданро мекарданд ва ӯ ҳамеша ифтихор аз он мекард ки фарзанди ҳамин гуна як шахсият аст ва ӯро лозим меомад то дар оянда мисли падар бошад. хушбахтии гурез дар он аст ки дар хонадони шоир ба дунё омадааст, ба нони сухан, ба нони шеър ба воя расидааст ва нозпарварам набуд, нест. барое ки оилаи серфарзанд аст, аз 10 фарзанд беш. падаршон бисёр инсони наҷиб буданд ва модаршон ки шукри худо дар ҳаётанд, бисёр бонуи меҳрубон, зани меҳрубон, ба фазилат, ба тамкинанд. манам баробари гурез аз ин хона нону намаки зиёд хӯрдам ва дар бисёр гирди хоншон нишастам ва чизи аҳама барои ман ҷолиб ин аст ки Гурей Сафар ба падараш мисли як дӯст ҳамеша муносибат мекард, дар шӯхӣ, дар гуфтани гап бисёр кушода суҳбат мекард ва албатта аз файзи суҳбати падар, аз шеъри падар, аз шеъри бисёр чизо баҳраманд шуд, бисёр баҳраманд шуд. падарам ҷавони китоб доштанд ва дар ҳамон китобҳо навишта бо соядасти худашон навишта шудагӣ буд ки ман ин китобро фалон сол фалон моҳ хонда тамом кардам, ман ин китобро фалон сол тамом кардам гуфта ҳамон китоб баъд ман ҳавас мекард ки манам бихонам аминора ва ҳатто аввалин китобҳои калонҳаҷм хондагиам дар ёдам ҳаст. якташ мактаби Аркадий Гайдар буд ба забони тоҷикӣ, якташ саргузашти Том Сойер буд аз Марк Твен буд, якташ мусиқачии нобино буд аз Короленко буд ва нисбатан асари калонҳаҷме ки хонда будам аввалинаш Одинаи устод Айнӣ буд. дар хонаи мо ҳамин маҷалаи Садои Шарқ аз шумораҳои аввалинаш гирдоварӣ шуда буд. падарам аз соли 51 ба фикрам хато накунам, он вақт Шарқи Сирх ном буд, ҳамаи шумораҳош буд ва дар ҳамон маҷалаи Садои Шарқ пештар беҳтарин асарҳоро рӯи чоп меовард. аз муҳокима мегузаронд, таҳрир мекарданд, ихтисор мекарданд, илова мекарданд, баъд чоп мекарданд.
یعنی بهترین واریانت همون اثرها خواننظمی باشد. خواننظری در همین مجله روی چوب ما و قریب همه ژورنال ها را خوانده بودم. محبت ادبیات او را بعد ختم مکتب میانه به دانشگاه دولتی تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان می آورد. او در این مکان در فاکولته فیلولوژیا تحصیل می کند. گروه سفر از همسالان ما هستند. دوره دانشجویمون یک جا گذشته است. اون کس یک سال از ما بالاتر، یک کورس از ما بالاتر تحصیل میکردند. ولی از جمله دانشجویانی بود که همه او را میشناختند. بسیار انسان خوشگپ، انسان شعرفهم، انسان ادب پرور بودند و با مردم معامله بسیار خوب داشتند. بنابراین از تمام کورس ها و از دختر تا پسر میشناختند، احترام میکردند. گریز از خردسالی، از طفلی در محیط ادبی، در محیط شعر و سخن و شخصیت هایی که با سخن سر و کار داشتند در محیط هنرمندان و ادیبان کلان شده بود. کلان شد و از آنها بهره گرفت. خیلی که میگویند خنده از گل، گریه از ابر بهار آموختیم، ما ز هر صاحب دل یک شمع کار آموختیم. و گروه سفر البته از هر کدام آنها، چی از سیدعلی ولیزاده، چی از آدینه هاشم، استاد آدینه هاشم، از پدر خیش استاد اشور سفر و دیگر ادیبان حوزه کلاب بسیار نازکی های سخن آموختند. ما وقتی که در پختچینی بودیم، اون سالها دانشجویان رو پختچینی می‌بردند. گروه سفر در ستاد کار میکرد. ستاد کار میکرد و وظیفهش هر سحر بیدار کردن دانشجویان بود از خواب. یعنی که از خواب، چون ما بود بر وقت ساعت 8 به پختچینی می رفتیم، گریز می در آمد از جانب ستاد و ما رو بیدار می کرد. اول شوخی می کرد، با آواز بلند گپ می زد. بعضا یگان گپای بلند می گفت که خیزید فلان فلان. و بعدا ما شکایت کردیم که این گریز ما رو خواب نمی موند. این گریز سحر خطه آمده، گویم که تب ما خیره می سازد. یعنی خب نیم شوخی نیم جدی گفتیم. بعدا گریز ولی باید وظیفه‌اش اجرا کند. دیدیم که یک سحری با تور در آمد، با تور در آمد و سرود خواندن گرفت. در یادم است وقتی که می در آمد، تورش با کار می در آورد و سرود می خواند. نمی گفت که خیزید پخته برآیید، لیکن با همین سرود روح ما رو می برداشت. ما سرود او رو گوش کرده از جا می خستیم و با خاطر راضی و با طبع بولیده می رفتیم از پای کارمون. و این سرود در خاطرم حاضرم نقش بسته است. شدم بر صورت عاشق که با من میکند غوغا، چه صورتی زیبا، چه دلبری رعنا. هنوز قبل از فروپاشی شوروی بود. ما خیلی جوان بودیم، در محفل ها وام میخوردیم. در ابتدا به واسطه ما آشنا نبودیم، شاید همدیگر رو نمیدونستیم، نمیشناختیم، ولی فکر میکنم که ما بسیار جوان های آن روزه گروه سفر را همچون فرزند شاعری برآمند ما اشور سفر میشناختند. اونا همیشه چونکه در پهلوی پدر بودن، همیشه از صحبت ها، از شعر، از کمالات پدر بهره ها میبرداشتند و بعدا ما به واسطه آشنا گردیدیم و این آشنایی برای ما یک فیض و برکتی بیشتر بخشید و امروز نیز ما
ҳамеша дар ҳамкорӣ қарор дорем, бисёр дӯст медорем Гурез Сафарро, чунки вай на танҳо шоири хуб, шоири боистеъдод, инчунин инсони хеле хуб, меҳрубон ҳастанд ва ҳамеша ҳамкориро мепазиранд. барои ҳамкорӣ, ҳамдастӣ, ҳамдилӣ ҳамеша омода ҳастанд. баъди хатми донишгоҳ ӯро дар факулта ба кор қабул мекунанд. нахустин мақолаи худро дар ёд дорад. ӯ дар бораи муҳимияти ӯ ва ӯ дар забони тоҷикӣ навишта буд. сабаби ба нашриёт рӯ оварданаш адиби машҳур Фазлуддин Муҳаммадиев шудааст. ман баъди хатми донишгоҳ соли 83 хатм кардам донишгоҳ. аввал дар худи ҳамн кафедраи адабиёти советӣ кор кардам чанд муддат. баъд як рӯз дар ҳамин нашриёти Ирфон, ӯ вақт дар ҳамин 7 километр буд, бо ким кадом коре рафтам, ким устод Фазлиддин Муҳаммадиев дар ҳамунҷа вофурдам. он кас қадимо шиноси наздик буд. он кас агар хонанда тамошобин агар асарҳои Муҳаммадиевро мутолиа карда бошад, дар ҳамон очеркояш аст. вай писари калонии хонаи мо буд. вай бародари калон буд. мо рафту омад доштем, алоқа доштем, робита доштем. баъд ҳамунҷа диданду гуфтанд ки мулло Гурез, шумо мактаба хатм кардед? гуфтам ҳа. дар куҷо кор даромадед? гуфтам ки дар ҳамон кафедра. гуфтам ки шумо бояд дар ҳамин нашриёт ба кор бидроед. дар шумо гуфт, мо чанд бор суҳбат карда будем, аз наздик суҳбат, дар шумо гуфт ҳамон истеъдоди навиштан ҳаст, дар хунатон ҳаст, дар ҳамин ҷа бояд ба кор дароед, мутолиа кунед, бихонед, шояд нависанда, шоир ягон чиз мешавед. ва ҳамин гап ба ман таъсир кард. ахир ба нашриёт ба кор даромадам. аввал дар нашриёти Маориф ба кор даромадам ба сифати мусаҳҳи ба кор даромадам. як 4 моҳ кор кардам ки нашриёти Адиб таъсис ёфт аз 1 апрели соли 1987. ана ҳамон нашриёти Адиб гузаштам. аз ҳамон нашриёти Маориф вай нашриёти Адиб дар заминаи нашриёти Маорифу дар заминаи нашриёти Ирфон таъсис ёфт, ташкил шуд. ҳамон адиборо гирифтан ба ин нашриёт пурра ки ба адабиёт сар кор дошт, дигар соҳаҳо дар он дар нашриёт бонданду ин нашриёти адабиёти бадеӣ ташкил карданд. ва як мусаҳҳи аз ҳамон нашриёти Маориф гирифтан ман будам. Гурез фазилатҳои бисёр дорад. фазилатҳои бисёраш ин аст ки мусиқиро назм мефаҳмад. бо дастаи Одина Ҳошим ҳамеша дар сафар буду, ҳунарнамоӣ мекард, ҳамчун аккордеон менавохт, тор менавохт, рубоб менавохт. ин ҳунарро дорад. баъд Гурез дарки сухани Гурез бисёр хуб аст. вазна бисёр хуб мефаҳмад. вазни шеър, авзони шеър дар вақти суҳбат агар бо Гурез шинӣ, бисёр дақиқ ва зебо мефаҳмад. ин чизоро бисёр дошт. дониши хубам дорад ва солҳои зиёд дар нашриёт, дар матбуот ки кор кард, саводи бисёр хуб ки дошт, муҳаррири бисёр китобҳои адибо аст. ҳамнишини бисёр адибони бузург, ҳунармандои бузург. ва барои масалан як шоир, барои як чиз, ҳама ин чиз як чӣ метавонад раҳтушаи хуб метавонад. аз ин ҷиҳат гирӣ Гурез бисёр вай дорад. баъд дар ҳамин муҳити хонадони Ашур Сафар тамоми шоиру нависандаи дар ҳамун замон машҳури мо рафту омад дошт, ҳамнишин буданд ва аз он хони онон мехӯрданд. Гурез ба онҳо хизмат мекард, чой меовард, нон меовард, гап мешунид, маърифат мегирифт. аз ин ҷиҳат ин Гурез мисли мо бар ин фақат чӣ нест, вай ҳамун хонашон як академия аст, як академия ва китобхонаи хубам доранд. эҷодиёти Гурез Сафар гуногун паҳлӯ аст. чӣ дар шеъри ҷиддӣ мегӯяд ва шеъри ҳазлам мегӯяд. бисёр шеърҳои дорад ки дар он ҷа ҳамун камбудиҳои иҷтимоъ, камбудиҳои ҷомеаро дар он ҷа вай тафсир мекунад.
дар шеърҳои худ. ғайр аз ин гурез сафар мақолаҳои нақдӣ ҳам менависонад ва публitsистикаи нағз ҳам дорад. ва гурез сафар бисёр адиби пурмаҳсул аст. ҳамеша дар талош аст, ҳамеша дар ҷустуҷӯ, дар нашр кардани асарҳои нав мебошад. ин фаъолият дар нашриёт аз коргари оддӣ то директори нашриёт фаъолият намудааст. дар ин миён ӯ кӯшидааст то нозуктарин бахшҳои фаъолияташро аз худ кунад, то сифат дар кораш бештар бошад. дар навиштани шеър аввал аз шеърҳои ҳаҷвӣ оғоз намудааст. нахустин маҷмӯаи шеърҳояш зери унвони ариза ба номи янга соли 1992 рӯи чоп омадааст. баъдтар маҷмӯаи аз дидаву шунидаро ба таб мерасонад. аз соли 1989 узви иттифоқи нависандагони СССР ва аз соли 1995 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст. шеъри бисёр аз ёд медонистам. шояд ҳам ино таъсир расонда бошанд, ки ман ҳам кам-кам ба шеърнависӣ ва ба ҳикоянависӣ машғул шудам бартар. нахустин навиштаи худро дар ёд доред? нахустин навиштам дар бораи садоноки мавқеи садоноки ӯи заданок, ӯ ва ӯи заданок буд. дар газети дар рӯзномаи Тоҷикистони шӯравӣ буд ҳамон вақт. дар ҳамонҷо чоп шид. баъдтар бо ман ба ҳар ҷо бештар сару кор доштам. баъдтар бо маҷалаи Хорпуштак ҳамкорӣ кардам. мухбири махсуси маҷалаи Хорпуштак будам. фелетонҳо навиштам, ҳаҷвияҳо навиштам ва аввалин нахустин маҷмӯаам бо номи ариза ба номи янга иборат буд аз ҳикояҳои ҳаҷвӣ. соли 1992 аз тариқи нашриёти адиб рӯи чоп омад. яке аз шоироне ҳаст ки адабиётро бисёр хуб медонад. ҳам адабиёти классикӣ, ҳам адабиёти имрӯз. хотираи бисёр қавӣ дорад. ашъори зиёдеро аз ёд медонад ва ба маврид мехонад. бояд гуфт ки чунин ҳолатҳо махсусан дар имрӯзи адабиёти мо бисёр ба нудрат дучор мешаванд. китобҳои ҳикояҳошон чоп шуд, китоби латифаҳошон чоп шуд, китоби шеършон чоп шуд ва барои китоби шеъраш барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи устод Мирзо Турсунзода шуд. ин ман гумон мекунам ки бисёр мантиқӣ буд, табиӣ буд ки як шоире ки дар хонадони шоири номвари мо, шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи ба номи устод Рӯдаки Ашур Сафар ба дунё омадааст, тарбия ёфтааст, ба воя рафтааст. бисёр чӣ буд. гурез сафар фаъолияти эҷодии худро аз мусаҳҳиҳи нашриёти маориф оғоз кардааст. баъдтар мусаҳҳиҳи Калон, муҳаррири пешбар, мудири шуъбаи адабиёти калонсолон ва муовини директори нашриёти адиб. солҳои 1996-1999 сармуҳаррири маҷаллаи ҳаҷвии Хорпуштак, аз соли 2015 то 2019 директори муассисаи нашравии адиб шуда кор кардааст. дар ин ҳангом муаллифи чандин китобҳои назмӣ ба монанди Нози ҳавас, Ҷавобак, Миқрози Насим, Чашми Сиёта Садқа, Лутфи Ашур Сафар, Сад барги тар, Равзани роз, Шамии саодат, Ҳамарш ҳамфарш, Лутфи муҳтарам, Се тори ҳамнаво ва муҳаррири як силсила китобҳои бузургу хурд аст. ӯ бо шеъру сухан дили худро парвариш додааст ва таъби худро равнақу ривоҷ бахшидааст ва воқеан дар шеърҳо, дар гуфтаҳои гурез сафар мо камоли сухандонӣ, камоли шеъргӯиро равшан эҳсос мекунем. як самти бисёр муҳими эҷодиёти гурез сафар ҳаҷв аст. чунон ки медонем, падари ӯ қисман ҳаҷвнигор буд, бисёр ҳаҷвҳои намакин дошт, ҳам дар суҳбатҳо ва ҳам дар эҷодиёташ ва ҳамин одат, ҳамин хислат гурезро насиб шудааст.
و چند مجموعه هجویه که چاپ کرد من گمان میکنم که مجموعه های دوست داشته مردم هستند، اهل ذوق هستند و هم اشعار هجوی و هم اون حکایتچه هایی که از حیات اهل ادب، از اون نشست هایی که در خاندان پدرش صورت می گرفتند، از آشنایی، از قرابت و رفاقت با ادیبان حاصل شده بودند، بسیار جالبند، بسیار جالبند. در نشریات ادیب من وقتی به کار در اومدم که جوان بودم، سرغیرت بودم، انا ادبیات کمونیم صرفا میرفتم، شعر میفهمیدم، نوشته های خودم تا کدام درجه معقول خواننده هستند یا نه نمیدونم، لیکن شعر خوب از شعر بد جدا کرده میتوانستم و در اونجا به قدر خدمت هم کردم. وزن عروض نغز میدونستم، تحریر دیگر چیز است. تحریر نویسنده و شاعر بسیار است، لیکن محرر بسیار کمچین است. محرر باید کار محرری نازکی های خود را دارد و همین را تا قدر امکان یاد گرفتم. انا فرمت کتاب رو صرفا میرفتم، کاغذ، کدام نمود کاغذ را چاپ کردن در کار، آرایش کتاب صرفا میرفتم. از همین نشریات ایستاده غایبانه مکتب پالیگرافی شهر لووف اوکراین را ختم کردم، رفتم در اونجا 2 ماه 3 ماه امتحان سپردم اومدم. اما متخصصی تب و نشر، یک عمر در همین تب و نشر کار کردم. موضوع وطن در ایجادیات شاعر جای نمایان را دارد. او در نوشته های خود احساس وطنداری را والاتر از دارایی انسانی تصویر کرده، با نوشته های خود مهر این خاک را در وجود خواننده جای داده است. بسیار شعرهای وطن دوستانه نیز دارد. شعرهایی دارد که وصف وطن ترنم میکند، وصف رمزهای وطنداری تاجیک‌ها را ترنم میکند و یکی از شاعران وطنسرا هم هست. یک شعر دارد: من وطن دارم منبر راز و سخن دارم، با زبان خویش از منبر گفتگو در انجمن دارم. من وطن دارم پشتیبان تهمتن دارم، نیستم چون تو ذلیل و خوار، مرده و گور و کفن دارم. من وطن دارم. بسیار وطن دوست است و وطن خود با قلب، با دل، با باطن دوست می دارد. مهم این است که گریز بسیار عمیق نگاه میکند، بسیار عمیق مینگرد و ظاهری اشیا، ظاهری مواد حجویش را حجو نمیکند، بلکه به عمق آن مینگرد و اصل و ماهیت مسئله را حجو میکند و همین جهت است که شعرهای زیادی خوبی حجوی دارد. و جالب این است که با وجود اصلا حجوینگار بودن، اصلا لطف بسیار بلند داشتن، گریز شعرهای بسیار خوبی لیریکی هم گفت. چند کتابی صاف لیریکی، صاف اجتماعی چاپ کرد که از اشعار لیریکای اجتماعی و لیریکای عشقی به هم آمدند و همه این اشعار بسیار به دل خواننده نشستند و قسم زیاد آنها سرود و ترانه شده از طریق رادیو و تلویزیون، از طریق معرکه‌های گوناگون فرهنگی پیشکشی هواداران، پیشکشی دوستداران شعر و سرود شدند. گرچه پر در زندگی جبر و جفا را دیده ایم، مزه شیرینی عهد و وفا را دیده ایم، کینه در دلها نمیگیریم از وحدت زیبست، آسمان بیغشی صلح و صفا را دیده ایم. گریز سفر میگوید که مهمیت شعر به حالت شاعر پایبند است، زیرا شاعر در نوشته‌اش پیش از همه حالت خود را جای می‌دهد. اگر شاعر
در خود تواند محبت را جای بدهد، شعر او به دلها تیز راه می‌یابد. وگرنه شعر بی درد و یا بی مهر شعر بودن نمی‌تواند. شاعر در کدام حالتی باشد همون می‌نویسد. مثلا حضرت بیدل در یک جا میگوید که دلم از وسط تنگ آمد که چشم مور پیش او بود بحری که در جوف حبابش آسمان گنجد. در جای دیگر همین شاعر میگوید که نه فلک در وسعت آباد دل دیوانم همچه خلخال است در پای مغز تنگی کند. دو حالت یک شاعر گفته است. همین اگر شعر صمیمی باشد و اگر شعر صمیمی باشد حالت شاعر در همون شعر میبروید. یعنی درد بکشی درد مینویسی، شاد باشی همون شادی تا مینویسی. باید گفت که در حوزه شعر فارسی نیست شعر او کلام او بسیار برجاست و بسیار مستحکم است. در آن استحکام معنی بسیار روشن به نظر می رسد و از کلام، از عروض، عموماً از غناوت شعر ملی ما آگاهی بسیار عمیق دارد. گریز سفر در فعالیت خود صاحب مکافات‌های مدال خدمت شایسته، کارمند شایسته تاجیکستان، برنده جایزه به نام میرزا ترسونزاده، علوچی مطبوعاتی تاجیکستان و علوچی فرهنگ تاجیکستان گردیده است. آورده است دوست بر ما بهارها، بگشاده ایم بهر قبولش کنارها. تا روز آفتابی خود را بدیده ایم، بگذشته ایم از دم گرد و غبارها. کیها برار و اوج وطن باز کرده است، کیها برار و اوج وطن باز کرده است. چشم امیدها به دل انتظارها. گلهای باغ مهر و محبت شکفته است، باشد ز مهر این همه اوج و برارها. در هر دل چه مهر وطن جوش میزند، پای پیاده میگذریم از سوارها. افسوس که کمتر رنجور شدن، خیلی رنجور شدن. با وجود این حاضرم وقتی که صحبت میکنن صحبتشون صحبت ادیبانه است، با مغز است، با سواد است و همیشه از ادبیات صحبت میکنن. اون چیزی که از طریق تلویزیون میبینن با ما بحث میکنن، رد و بدل میکنن، همین میگن. من هم خیلی گریز است. افسوس که تنی بدر دانن خدا. ما همیشه آرزو میکنم که شفا یابند، هم ستون خاندانشون باشن، هم سر فرزنداشون باشن، هم برای اون هنری که دارد برای خودش و برای ایجادیاتش و برای ادبیات صرف کنه. حرف ا الو الو گفتم من، اکو بیا گفتم من، اکنون مشو یک دمک از ما جدا گفتم من. حرف م مادر من مهربان، مادر من جسم جانان هم کنم و مادر مهربانی هر زمان. حرف ر رفیده چه به دستم، رفتم دو کلجه بستم، روبم تا روی حوله رخصت گرفته جستم. آفرین. طول 2 سال می شود که شاعر گریز سفر بیمار است و این بیماری راه او را از صحبت دوستان و محفل‌های فرهنگی بسته است، ولی محبت سخن او را نمی گذارد تا آرام باشد. پیوسته ایجاد می کند و نوشته های خود را در مطبوعات دوری بچه ها می رساند. بیشتری وقتش در بر اهل عائله می گذارد و تربیه نبیرگان مشغول می شود. همیشه شکرگزار از قسمت خیش است که با همه درد و غم توانسته در قطار محبوب ترین شخصان وطن نامنویس باشد. باغ دل گل میکند از نیک آثار شما، میشکوفد زندگی از کار و پیکار شما. تیرگی از ملک دل اکنون سراسر رفته است، نور یابد شام تار از چشم بیدار شما.
кардаед аз хишти ҷон девори сулҳеро ба по оламе қоил шуда аз ин сулҳ девори шумо модаре дар мулки афғон бо ҳазорон ормон то бубинад сулҳро бошад талабгори шумо роҳҳову нақбҳову новҳои бешумор кас ба ҳайрат мефитад аз кори бисёри шумо ин замон ҳар як ватандоре ҳаме гӯяд ба меҳр ҳар куҷо бо нархи ҷон бошам харидори шумо